इरमदम मणिपुर इमा लेबाक से मक्रांग सेगायरगा खांग खोंग चायरगा मियोय लिसिंग कयागी मयुम बर्निंग ओरगा सही अहुम पूरा अखोगी रिफ्यूजी की टाइप दा लैब मतमदा अखोगी लीडर सिंग लौकिबदो मैम अदुम उबिरमगनेबा अइना ngasi मैम दा मको सोहलगा हाइरी ईरान अमदी मिडल ईस्ट इजराइल यूएसए की वीडियो सेमकिबसे मसिदा अखोय लोक्सन बियाबो पॉइंट मैम यावेबो नंबर 1 दा मैम येंगसीबको अयातुल्ला खामनेई लेकिदबा अयातुल्ला खामनेई ईरान की हाना की सुप्रीम लीडर से सिना पिरंब मेसेज ख्वाई फजबम मैम लौखजगे मेसेज मागी यामे मागी वही फज फजब याम यावे आई सीब दरकार नते आई हिंबगी दरकार नते अद ईरान इज नॉट इम्पोर्टेंट ईरान से इम्पोर्टेंट नते अदो इस्लाम से इम्पोर्टेंट ने आईगी धर्म से इम्पोर्टेंट नि कायना माना हाइकिबा अदु नतबिदा अमसु लेरी अखोगी मागा याम नकनबा मिसगमना महाक्सी कंट्री अमदा स्विप तौर लेनबा सेफ ओइबा जगह लेनबा हाइ कांदा आईगी 7 crore something people से सिगा पुन्ना आईगे चटपगी स्विप तौफम लेरदी अदु तौबियो नत्रदि नेवर दाई चटलोय प्रजा थादो चटलोय अदुसु सही सी 80+ हेलबा हल हनुबा महाकी वखल चेनग्रिनेबा अदुदी आइखोइगिद लेरिबा लीडर सिंसिना तमजनिंगाई ओइबा मैम यावेबा अदो प्रजा आइखोइनसु अद यूथ एखोइनसु अदगी लीडर मैम सिंसिना तमजनिंगाई ओइबा मैम अमा अखोइगी ईरान की हदकी मिडल ईस्ट की वार सिदा यूएसए सी अमदी इजराइल से अखोइगी सुपर पावर कंट्री नि काय मुखायरगा मिडल ईस्ट द मोइना तौनिंगबदा थाउगी ममल हेंगत केरा अमगी गैस की ममल हेंगत केरा ताहन केरा मखोइना सिदा पीबी यानी सिदा पीबी यारो मखोइना तौनिंग बतौरगा अखोइगी मिडल ईस्ट सिदा थम्मिनेबा मसागी पोथोक्तुबो मसाना प्राइस लेपचगदबदुबो अतोप कंट्री अमेरिका ना लेपचलैनेबा सुगुंबा मैम से अखोई मणिपुर इबन हायसिबो अइगी इंखोल अम हौरे अइ इंखोंदगी अइगी पोतसिबो कनागुम लागा मागे पांबद जोलो नंग सिदै हेनबे यारोय केन हाय यागद्राने सिनेबो हुजि मिडल ईस्ट तौरिसि ईरान की मथक्तसु तौरइबा अदुगा अखोई गल्फ कंट्री 3 सिदै अमेरिका ना चथरिबा लालोंगसि अदुगा अमेरिका के सफुसि क्राइफु योय कांदा अखोई मणिपुर की लान सिदा कुकी दा ट्रेनिंग पिरंबगे वीडियो फो मैम थेंगनरिदुनेबा मैम अदु वाल्ड अखोई एनी मफम द क्राइसिस थोकपसि माना इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर दो अखोई इंडिया ना रिवेंस लौगने ना तौरक मतमदा अमेरिका ना कौरगा अमेरिका ना पूरा संदाई तौवे पृथ्वी से माई कंट्रोल द लेबगे टाइप ता खचु खनहनबा माना को अदुगा अमुक कंट्रोल तौवे टाइप द नहाल सिसफेयर तौर लेरिनी पिस्तो मोहई जे वारी सानरगा अनिरक उमान द चलगा लेरिनी अदुई मरक्तने अमुक लान कापसलिसि कयामुक साथीगे येंगोबा अदुगा ईरान द ब्लेम तौबा ईरान द टेररिस्ट नि हाइबा दुने सिने ईरान टेररिस्ट ओरिसिन ngasi फो स्कूल द बम थाथाग्रबा मोइगी चर्च द बम थाथाबो नोइ उरब्रा मीडिया दा मैम तंग हाइबियु ने कमेंट दा अदो मोइगी यूएसए मदी इजराइल सिदी मस्जिद हाइबा लेते स्कूल हाइबा लेते हॉस्पिटल हाइबा लेते मंदिर हाइबा लेते चर्च हाइबा लेते मोइदी एनी मोइगी तौनिंग मफम अमदा हेक्टे टारगेट तौरगा दुम तौबीनि थोमदपिनेबा मी 180 समथिंग अंगांग मचा सीबगी मीडिया चैनल मैम अमदा हाइरिदो असी वामफु मैम जिनसु पुथोकना देबको अदो सुकुंबा चतना कंगलोल अखोइगी वालगी अखोइगी इंटरनेशनल लॉ दा यादबा अखोइगी स्कूलिंग दा कई तौबा यादबसि ईरान नदि असि फुतौबा थोइन उदबनेबा अदो मैम दा इना मसी ईरान की सपोर्ट तौबा नते ईरान से आई मैम दा थमजरी ईरान से अखोइग पुंदे अखोइगी मुस्लिम सिद बे काइन ऑफ मुस्लिम मनुंग सिद लेरिसि मखल यामे अदो मखोइगी मथौना सिनिदा याम कलक्चरी सि याम अखोइगी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई सि सीगरे मा सीगरगा वार सि लोइखरद्रा अखोइ फुगो खल्लेबा अदो खनब कालदा अमुक हेंगलपिदुने हुजि सि याम मी कुथ्रा फारे इजराइल की सिपाई कुथ्रा फारे हुजि अदो पूरा हाईलाइट नि तौरिसि अदो मखोइगी मिलिटरी पावर अमदी टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी अद मिसाइल अदगी मोइ ड्रोन सिगी मैम सिंसे अयातुल्ला खामनेई लोइखरदि अदगी बिटू बम्पर थाददना अखोइगी यूरेनियम लेफमदगा तौखरमे अदु क्राइदि नो मोइ सारै मिसाइलसे अदुदि ईरान सिगी सारकपसिदा अखोइगी खुलाई खकि नतेबा कनाना पिरमी अयातुल्ला खामनेई लीडर सुमबनेना मागी लेहौरिबा फॉलोअर सिंसे लोइना माइ मतुंगदि लेबा मरम
mahakna hairamba mahakna toramba mamang in banjakre magi thonado aduna ma sikraba matung da su magi follower magi parza magi sipai sing mayam sing sina ayatullah khamnai gi matung de innareba akoi Iran is not important na sai haibdo Iran ji mathau nate ai si koi si su mathau nate Islam is important ado hak ki rasta saka asum bagi right way sakane koi adugi damakta sacrifice tawgane haibdu ne tawrisi akoi manipur even hires in India da akoi manipur da so kana ji na jana ba chali ko chatra ne mya ado India su yo de prime minister khoi ye kai se Modi si gi mathak da pung khara da ma ge career thupchan ga ni kai na Donald Trump na ki halli ne ba ada Epstein file khoi Jeffrey Epstein gi da ga che nei ko ne na yam tawri dana ado ki jina chalaga da ke dawri khurumuri ne ba aduga akoi India si da na sanji chaba yade bi ben an kana mata ni gai mata ni hari me ado Israel da di gai mata do ka ga faza da sari ne ba ado Israel do na fatherland ne India le sing ji Israel gi masa ma sura ba Modi ne hai de ne da gi ai khoi gi ado su prime minister man ni ko ado ga India se na motherland ne apora khoi gi America se ki bai chang ji ko ado sida mo comparison to ji ba superpower country world ki military da su nuclear power da su chawkhalaba India ji pura chawkhraba desh aba country amane ba sigi prime minister do na for America Israel gi makhong do kulli ne ba ado ira lai kaisu leitaba si nang si superpower country ani da challenge to thoi ne ba ado dinga sai gi khulai nate mi yam bai mathau nate thamoi sengba akhoi yo net sengba hai tare ko wakhalon sengba amadi magi majati bu nusiba magi mafur punung siba magi pokna pham punung siba asing ba leader du ne ba karsi praja ji di mamitang ba makhong tek pa secretary ga da gi brain choi ba amam thola ga doji ado koi gi leader have si di political leader oisano ko adagi any leader oisano leader have si di koi gi kendra da example ai base to ge me mi lising kuntra na ni fu na lak amana khalaka do ni choice to ka do me am de kwai pharen khalaka do ni khalaiba selected person sina lana chaladi kari no chokhat ka dori ji adudi adum koi ji na haiba adum in bataba aduna sugumba knowledge oiba ekoi gi Nepal gi thodok Sri Lanka gi thodok Bangladesh gi thodok sigi mayam ji da koi na lokshan be yaba knowledge world si the changes laiba world sing si the youth sing sina kari lore leader sing sina kari role lore haiba si da leader gi part ta de ayatullah khamnai nambi na bole roi husi husi kim perat ma dauna state sakhiba ma dauna mathona leiba amadi magi praja sing Iranian amadi sipai sing sina chatliba lichat amadi mathona sa masigumba de akhoi gi country atai tai da husi pak leikiroi na leite na idi khalleba aduna aina miyamda hen pijaning badi masi communal gi kari ka su leite Christian gi sai gi leite but Pichivida laiba country pum no Christian mayam Christian Ronaldo ko Palestine gi support tawi donation tawi mayam ma to ba celebrities adai America even manung da so Palestine protest taw ko mayam tawi ko loina mang nate fattaba Christian haibasida mi khudi mang nate ba Donald Trump se Christian lining chalasu ma do fattab du di ma mi ne ba Christian da badram taw ya ba comment da thengnab du ni ko example Saddam Hussein na fatre na hairo ba Saddam Hussein ji adagi natragan Bin Laden fatte na example hairo ba ado hairo ba Bin Laden si khak oiga ne muslim pum no mo oiba yaroi ba aduna di ai na ngasai ge ta na rai si di afaba truth leader si kana no na huji matam do wal si da dinam thak ki wal ora ba chahi 30 33 gi dubo aile lama linkhalaga adugum ba toram ne ji bo akhoi gi Bill Gates ka chena dana da gi Donald Trump ko chena dana dagi Israel gi Netanyahu chena dana koi Modi even chenai na tauri ba me media si da dagi Michael Jackson gi photo ka yawe ne sumai tauri me am se sibo koi thaja ba yawa ne aduna wal ji jikti makhal una mi ji uhanda ba yawa matam amani aduna aikoi afaba leader puthok ma thau ta ya do leader sing na su asugum ba ma taw tam na ma sa oi sini